ariko ubyibuke nuko umwaka bigeze kuzana muri Nigeria bigeze kugira inkingo zibuza abana kumenya ubwenge mu ishuri bagira test muri Nigeria hanyuma bari ibyo n'abapolitisi ariko abashakashatsi bazishatse ntibababiye mu bashakashatsi bazishatse bavamo umugore arasakuza ati ibyo bintu mukora ni ibyaha bikomeye muradukoresha ibyaha ati yongeye kubivuga publiquement ati ntabwo twabyemera ko tuzajya dugira ubushakashatsi bwo kujya kwica abantu barabihagarika babaha ngo na indemnisation ariko gahunda yo kuvaccina abana bose muri Afurika bakajya bavuga aho ikintangaza abanyafurika ntabyo bavuga ntabyo bamenya sinzi turi discuta twenyine nkanjye mvuze byo nawe nyumva ubundi abanyafurika abayobozi bagombye gusakuza bose nkanjye nta vaccine yigeze mfata ndi umwana kuko mama icyo kintu cya mbere yangaga bajya kutuvaccina ku ishuri yaransigaga bati vaccine ati warayonse mu mashereka yanjye kuko ari amezi abiri umwana yonka arimo izo antikoro zose ariko ntabwo byakuraho ko umwana ahabwa urukingo kwa muganga ntabwo nahawe ndashiki nta mwana w'iwacu wigeze cyane cyane mama n'igihe yarwanyeho cyane nta n'umwe uretse imfura y'iwacu kandi nta n'umwe wapfuye nta n'umwe ntabwo niko ndabakumvika ngo bari kuvacciner abana babo no ndababwira uko mbizi si ngombwa ngo babyemere ibyo mvuga rwose mbabarira vacciner abana babo ariko ndashaka kubabwira ubugome bw'abazungu The Zoom TV 24. Izere ko abantu badukurikiye bameze neza mu bice bitandukanye abashobora kumva ikinyarwanda ni The Zoom TV 24 turakanda subscribe na kamenyetso k'umutuku hanyuma ibiganiro nk'ibi bizajya bigucika. Turi kumwe na Dr. Lusa Bagirishya muramukunda mwese kuko mu biganiro bye twagiye dukora na byinshi agenda bungura ubumenyi akadukura igihu ku maso. Uyu munsi none tugiye kuvuga ku nkuru igendanye n'ibyorezo. Afrika ni umugabane yurebye yo wanditsemo ibyorezo Afrika iza ari umugabane wa mbere wibasirwa cyane cyane n'ibyorezo ariko by'umwihariko aka karere dutuyemo k'ibiyaga bigari u Rwanda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tunavuze Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ho ntabwo bihasiba duheraho n'ubu tuvugana u Rwanda rwafunze imipaka kubera icyorezo cya Ebola kiri kuvuza ubuhuha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo duheraho Dr. Lusa kubera iki Afrika ariyo yibasirwa cyane n'ibyorezo Afrika yibasirwa n'ibyorezo yibasirwa n'ibyorezo nta n'umwe ukiriho kuko bayisukamo ibyorezo kuva igihe cya colonization ariko bakagira ibyago Afrika igira klima bakora indwara bagasanga ntizihu klima yacu iraresista kuri zo kuko par exemple nk'igihugu cyacu cy'u Rwanda ziriya ndwara nyinshi bakora ntizahashobora nta wundi ziba zaranatumaze na korera bikorera ntishobora kugera i Musanze zikunda ahantu hashyuha Igoma na Rubavu hari amarisike ariko ntishobora kurenga hano na Ebola ntishobora kuba ahantu hakonje no muri Kongo burya ntikwira Kongo yose bafite igice yakunze ahandi irahanga ariko izi ndwara zose izo za Ebola ni indwara zo muri laboratoire ni indwara bakora nazira kuri nazira vibire dikorera nizo bazana bashyira mu mazi bigeze kwica abantu murabizi Igoma ni Bujumbura bahize muri Tanganyika zimara abarundi ariko nabwo ntizashobora kurenga Bujumbura ngo zizamuke Bugarama ubwo muravuga ko ari ibyorezo badushyiramo ntabwo ari naturel none se ni gute wabisobanura gute Ebola ni iki virus hari indwara si mu bantu gusa nuko mwinteresa ku bantu no mu mirima bazana indwara zo kwica n'imirima yacu par exemple reka nguhe urugero uzumva bakubwira ko ibitoki bita Gros Michel Kamanamasenyi zira donc Francinet turotoki tw'imineke mito bita Francinet na Gros Michel na hari ubwoko butari buke ariko si ibitoki byose burwanya indwara bita Fusariose ni champignon bita Maladie de Panama yavuye muri Panama ni gute
champignon iva muri Panama ikagera muri Afurika igomba kugenda muri serire vivante, igenda muri serire iri vivante, ntabwo iza mu muyaga, ntabwo ari iyo gusa no mu myumbati yigeze kuzanamo iriya pasheni. Hari indwara bashyira mu mirima no mu bantu, ariko biriya byose ni abazungu. Igihe cyose tuzaba tugikora nawe wese, kuko naho abanyafurika batora imiti yo kuko kera twayivuraga, abanyafurika bayivuraga, nta n'indwara idakiraga muri Afurika. Ariko ubu ngubu OMS nicyo cya mbere irwanya. Umunyafurika n'umuganga w'umuhanga wo muri Afurika iyo abonye umuti diplome ashobora kwimaka bakayica. Rero aha ni ukubera tuzagira independence, nta kindi. Abazungu bafite cyangwa se niba turabita abazungu ariko niyo sida nibyo ntabwo n'abazungu n'ubundi bafite izihe nyungu mu kutwohereza kuva kera ubisiro bwabo Afrique sans Afrique bakeneye Afurika itagira abanyafurika. Ibintu bagize kuva kera, kuva igihe cya esclavagisme, kuva babona Afurika mu ntango z'ikinyejana za cya 15 babonaga iwabo ntashobora kubatunga, badafite Afurika ntibashobora kubaho. N'uyu munsi badafite Afurika ntibashobora kubaho. Kubona Afurika ituwe bo ni bake bagiye no gushira ni 11% ku bantu batuye isi. Afurika ibatera ubwoba, bakumva bo bazashira abanyafurika no abari nabo bajya iwabo. Urumva rero ntabwo bigeze bifuza ko abanyafurika bagira ubuzima. Abana tumaze kera nka kuriya bamaze si ubwa mbere twabahereyeho. Abanyamerika se hasigaye bangahe? Abanyamerika, abantu bari muri Amerika se abanyamerika, abayikiri n'abanyaburayi, habanje kujyaho Espanyol n'abaportugal, hanyuma hagiyeho bariya bose, ariko bahasanze abanyafurika, abanyamerika kavukire barabishe basiga 5%. Natwe niko bagomba kutugira. Twakijwe n'iki? Bageze muri Afurika icyadukije n'iki? Kuri Imana ya Afurika. Twakijwe na malaria, twakijwe n'umubu. Bageze hano bakajya barwara malaria, umubiri wabo ntibimenyereye bagapfa. Bagira baravuga ngo Afurika ngo ni cimetière de blanc, ngo nabyita mu Kinyarwanda cimetière de blanc, aho bahamba. Abagiraga benshi barapfa, bari visite n'ubuzi n'abapfirira umuntu mu ngise. Noneho baratinya rero ntibakomeza kuba. Ariko ubundi gahunda kwari ukutumara tushira. Hakuriya bishe, ntabwo ari twe twenyine, nakuvuga ko bishe Abanyamerika kavukire, bice Australia kavukire. Twebwe simba kukigira. None iyo urebye nk'ibi byorezo tuve ni kucyo hari byagiye bibaho mu mateka bikomeye, ariko nibyo twabonye yaba n'urungano rukiriho ubu muri iyi myaka tuvugana ya 2026 twabonye amateka y'icyorezo cya COVID-19 cyashegeshe isi n'ubukungu muri rusange, ariko by'umwihariko bigeze kuri Afurika bikaba ibintu bikomeye. Habura iki kugira ngo Afurika ihangane? Ntabwo ariho byakomeye, ariko mu byumva nabi. Ubundi COVID uko uvuze ibyorezo byo mu mateka, COVID si mu mateka, COVID ni ejo bundi. Ibyo mu mateka se ni ibihe? Ko ari ubushita, variyo, ntabwo ari Nyafurika. Variyo no bayizanye. Hari n'izindi bazanaga zigapfuba. Na COVID ntabwo yashigisha Afurika uko babishakaga. Ubundi COVID yari Afurika na China na Aziya, ariko yageze muri Afurika. COVID abantu barwaye malaria bakanywa za chloroquine bararesista kuri COVID. Bageze hano rero, igeze hano abanyafurika bayiresitaho, aho isubira iwabo abari bimara, ahubwo yamaze abo gusumba twebwe. Ntabwo COVID yashegeshe Afurika uko babishakaga, ntiyashegeshe na China uko babishakaga. China barayirwanije cyane, ahubwo yasubiye iwabo ishegesha Amerika no gusumba ibindi, ishegesha Ubutaliyani no gusumba ibindi. Burayi nibwo bwagize ibibazo.
y'ukurikira cyane abataliyani bagize ibibazo hamwe bumva bagiye no gushira bazana abakibe baratabara kubavuga. Ubu turavuga Ebola iri hano hakurya muri Congo. Ebola si ubwa mbere iza mu mazimi. Ebola niyo bakoze nayo muri laboratoire. Imaze igihe kinini kuko nari muri Congo navuye muri 2015. Ebola ari hari. Ariko Ebola ifite ahantu itarenga. Uko nakubwiye ziriya ndwara ziriya virusi cyangwa bagiteri zigira amaklima zidasiporta cyane cyane nka vibrio gikorera ntisporta ahantu hakonje. Nagwa urugero ko Burundi yigeze kuyizana bashyira mu mazi ya Tanganyika. Yishe abantu bijumbura ariko ntishobora kuzamuka mu misozi ya Bugarama. Naha ngaha korera bayizanye nk'ushobora kwica abantu b'Igoma na Rubavu ariko ntishobora kuzamuka i Musanze kubera hakonje. Na Ebola ifite ahantu itarenga muri Congo, ifite zone itarenga. Twabonye igihugu nk'u Rwanda cyashyizeho ingamba zo gukumira Ebola gifunga umupaka, ariko iyo urebye umunyamabanga cyangwa se ushinzwe ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima Dr Tedros we avuga ko nubwo ibyorezo bihari ku ruhande rw'u Rwanda rwa Congo ubwo niho bwa mbere iri, ariko no muri Uganda iriyo, ariko akavuga ko ibihugu bidakwiriye gufunga imipaka. Kubera mubibona gute ku bihugu iyo bifunze imipaka cyane cyane babishaka kubanza gukaza ingamba z'ubwirinzi ko icyo cyorezo ari icyorezo cyica cyane? Ntabwo mukwiye gutega amatwi umuntu wo muri OMS. Sesa we ivyo bimureba nk'iki nareke abayobozi bacu bagomba kumenya uko bafata barengera abaturage babo. Abantu bari mu cyorezo hanyuma bakakubwira ngo gira gutya gira gutya. Wowe ntabwo amaleta yacu niyo agomba kumenya uko agera ubuzima bw'abaturage babo. Yes. Uwo mupaka birafata kuko indwara irandura, ni contagieuse kandi yandura kubera contact. Gufunga imipaka ni ukugabanya amakontakiti. Naho nyine igituma bishobora kuba efficace nuko hari imipaka, hari abantu badaca ku mipaka. Ariko si cyo kimwe no kureka libre circulation abantu bahure. Uriya ubivuga ni OMS. Gahunda ya OMS si yonyine. Birambaza ko ari Umunyafurika. Birababaje cyane. Ari Umunyafurika. Ku buryo mwumva ko ashaka kuko we yes arakora abazungu. Ubundi ni mu Ethiopia. Ku muntu mu Ethiopia ntiyari kwemera nakariya kazi. Kuko Ethiopia ndayizi ko iteye ntabwo n'igihugu cyakolonijwe. Buriya rwose ni umugambanyi w'igihugu wa Afurika. Kuki muvuga ko OMS tareba cyangwa se itabona neza umugabane wa Afurika cyangwa nta muyi? None se n'imigani yahiye. Ni muri Amerika ni miliyoni. None se ariko se muzumva kugira ryari? Wumva oniyareba neza Afurika gute? Rega uni na Amerika. Bari ishobora kureba neza Afurika gute cyane Australia? Bishoboka. Ibyo bishoboka. Tubona ibihugu byinshi ariko bya Afurika bifashwa n'iyo OMS ntabwo bibizi ko ari akaga kuri yo, kuko porogaramu nyinshi z'ubuzima mu bihugu bitandukanye bikenye n'ibiri mu nzira y'amajyambere byose usanga bifite ibiri mu nzira y'amajyambere ni reka tuvuge bikenye, kuko n'Ubushinwa nabwo kugeza ubu bwemeje ubundi ko ari bwo bukize, hari igihe n'ibiri mu nzira y'amajyambere bidashobora kubyemera. Oya iri mu nzira y'amajyambere gituma batabyemera kuko nta biri mu nzira y'amajyambere, nta gahunda y'amajyambere iriho. Kubabwira ngo bari mu nzira y'amajyambere ni ukugira ngo babizeze ko muzatinda mugera kuri amajyambere kandi bidashoboka. OMS nta gitangaza kirimo. Bariya gahunda ya Afurika si yo gukiza Afurika, si yo gufasha Afurika. Kuyifasha nyine ni ukuyifasha kuguma aho iri. Kuyifasha ni ukuyifasha nyine kutarenga, kuko tumara imyaka ingana. Tumara imyaka ingana abantu. Tumara imyaka 1585. Tumara imyaka 1585. Ni amasitira 6. Umuntu yagufasha amasitira 6 uzagera hehe? Bo gahunda yabo Afurika ni yabo. Icyo bashaka iyo mfashanyo bazayiguha. Nizo ndwara baziduhe
kubera hari ikintu bita big pharma kibiza amafaranga yo gusumba peteroli. Abanyafurika bataguze iyo miti se babaho gute? Babaha imiti, twebwe muri Afurika bazana imiti bita generike itavura kandi itanica, igakira indwara bita koronike, kuko iyo upfuye barahomba kuko ntiyishyura, iyo ukize barahomba kuko ntiyishyura, ugira indwara ihoraho, indwara bita koronike. Imiti uzarebe mu mafarumasi, uzabaze n'abaganga, uzabaze n'abafarumasi, imiti yose muri Afurika ni generike. Niyo uzasanga indwara koronike zihoraho, amadiyabete, amakanseri, nyinshi cyane zidakira zitanica. Ugasanga generike muri Afurika gusa cyangwa yes, baba muri Burayi n'amasipesialite. Ni ukugira abatwicyo cyangwa binagendana n'ubushobozi bwo kwigura. Ubushobozi bwo kwigura, twebwe dushobora kwivuza muri Afurika nta ndwara idakiribaho, ariko nicyo kintu cya mbere wese irwanya. Ushatse abanyafurika bagize amatansiyo yo gutera umuti mu mafarmakopi, kuko iyo miti baduha ibiti byinshi bikura hano iwacu, yuko imiti siva he, si ibyo biba by'ibiti se. Ariko icyo kintu cya mbere baca intege abanyafurika ni ugukora ubwo bushakashatsi. Barakuzanira imiti amajenike bakuye iwanyu. None se reka nguhe urugero, warwaye malariya, abarwaye malariya ba papa wa sokuru bawe babaga kinini cyane kiri max cyane kinini, imiti yose irimo yavuye ni senteze ya kinini. Nese kinini zibahe kina nizo ziba mu kinini zibahe kina si muri urinde byose ni hano no kwijwi, ariko bakajya kwikorera iwabo bikanagaruka inaduhenze bikagaruka nyine. Ntuze kwariteri bayikora muki Artemisia. Artemisia hitamena ni he? Nuko usajye ntagenda mu cyaro cyane hano, ariko ngo muri Central Africa ni Artemisia gusa. Numva ntiyikoreye iki kibazo. Reba nk'urugero ibihugu bifite independence nka Chine, ntushobora kubona umuti muri Chine cyangwa muri Inde, umuti w'Iburayi ntawe wabona. Ntabwo uzabona Abashinwa bahora barwaye amakanseri cyangwa bafite n'amahobezi. Ntabwo uzabona Umushinwa urya imiti ku meza ye ufite ibinini biruta ibiryo, ntawe uzabona. Byose barabyikorera iwabo. Yes. Aho bintera kwibaza, mubivuga nkaho cyangwa kumva mubivuga mukavuga OMS ko wenda tareba neza cyangwa nta cyerekezo cyiza ifite kuri Afurika n'ibi byo. Ntacyo, ibyo nta nubwo ari byo bivuga, ibyo ni ibintu bizwi tuba mu ndose. None kuki abayobozi ba Afurika babyemera? Abayobozi ba Afurika se abahe barayoboye ibihugu bitari byabo. Nabyanga ntabonye wa Madagascar yatuye umuti wa COVID ubu ari hehe? OMS idekarara uwo muti bamumerera nabi, batangira bashaka no kumufatira ibihano. None se bahanga urakora ikintu bagufatira ibihano ngo umuyobozi wa Afurika niwe yagutegeka kuyibura? None umuntu yakwibaza, Afurika hari ububasha ifite bwo? Nta bubasha ifite kuko nta iriho, idafite independence nta bubasha ufite, kuko ntiyitegeka. Udafite independence ntiyitegeka. None tuzakomeza kubana n'ibyo rezo? Ntabwo tuzakomeza. Independence bazayishaka Abanyafurika kuko byaratangiye. Yes, ubu ibihugu bifite independence muri Afurika hari yes, hano Ethiopia. Ethiopia umunsi muri ekonomi iraca kuri Afrique du Sud, iraca no kuri Nigeria. Nicyo gihugu cya mbere muri Afurika gifite chemin de fer électrique nkazira z'Iburayi, très igenda metero 550 mu isaha, 600 km, kubera itagera ku mazi yakoze chemin de fer igeza kuri Port de Djibouti ibirometero 500. Ubu niyo muri Afurika niyo ya mbere y'exportation, ifite exportation, ifite
balance de paiement il est équilibré. Ifite PIB à plus de 12%. Il exporte umuriro mu bihugu bingahe? Kenya, Somalie, Djibouti, ibihugu byinshi cyane. Ku mazi kuri barage yayo, barage de naissance, ifite 5000 megawatts. Kubera iki? Iyo yari ifite amorasiyo no gusida, Ethiopia barasenyutse ejo bundi muri ya ntambara wumvise na Tigre. Bashaka kuyisenya. Ya ntambara ntiyamaze igihe kingana iki? Bashaka kuyisenya. Kubera iki batayisenya? Nta amorasiyo ifite na gusida kuva kera. Ubu Iran yarayifashije na Turkiya irayifasha n'Ubushinwa burayifasha. Iratsinda. Ubu ntashobora no gusubira gutinyuka kuri Ethiopia nicyo gihugu mubona ko nibura muri Afurika ari igihugu oya nawe na Mali na Burkina Faso na Niger na Togo bientôt na Senegal bientôt nabyo prochaine mu minsi mike rero biriya biratanga icyizere kuri Afurika. Muravuga ko ikibazo cy'imiti ihenze inakorera ntabwo ari guhenda iyo yari inahenze ariko ari bizima ntariya amavagisi bagura ntabwo ari mazima ntabyo wizeye uzarebe bira byose guhera ubuntu sibyo amavagisi y'abana n'abagore kubyara ntibayahera ubuntu kugira ngo barebe ko bahagarika kubyara muri Afurika. ubwo na gahunda yo kuboneza urubyaro ni politike yabo si n'ubuntu umuzungu yaguha ikintu cy'ubuntu ari kizima ariko noneho ibyo kubyara reka mubwira hari byinshi mutazi pe kandi sinzi nimwe mudashaka kubimenya. Tubona ibihugu nka Gabon bituwe na miliyoni zingahe? Ebyiri nabwo imwe n'abanyamahanga abagabo ni miliyoni imwe n'abanyamahanga ko n'abanyafurika uri muri Gabon nawe uri mu Gabon nta kibazo. Central Africa ituwe n'abantu bangahe? Si miliyoni enye ingarurwa ni 23. Kongo Brazil ituwe na miliyoni zingahe? 15 ingarurwa ni 15 kuko ni 350,000 km². Biriya bihugu Abafaransa bagaburiraga babaha imfashanyo y'ibiryo kubera nibwo babikurije batwaraga amabuye yabo bagatwara ubukungu. Ibyo bihugu byose birakize cyane. Nka Gabon muri Afurika niyo ya mbere exporta manganese, niyo ya mbere muri Afurika. Ahubwo umuntu niyo nyine ifite na uranium ariko ifite manganese nazo ifite na bois, ifite na petroli nyinshi bijya muri France. Babagaburira ibintu bituma abagore baba batafekonda. Ibyo kugira byo ni ubushakashatsi nakoze. Nubona ko iyo bakubwira umugore w'umunyarwanda ubusiza aho bigeze ariko kira bari abana 5 ku mugore ariko ngo ni 4 bageze kuri 4 gutyo hasi. Muri Gabon yari umwana umwe n'ibice bibiri. Muri Central Africa umwana umwe n'ibice 6. Congo Brazza bari abana 2 n'ibice 3. Hanyuma za kubaza bamwe babagaburira ibiryo ko muri Central Africa hari amawini icyo gihe ntari ayo nashoboye kubara yari 180 kuri menage zingahe. Nimubwira miliyoni enye zituye igihugu ntukumve ko ari miliyoni enye n'akana karimo. Ingo ni zikana miliyoni 2. None se mu Rwanda turi miliyoni 13. Ingo se ni zingahe? Bibaza ko ingo ari zingahe? Nazo ziri mu bihumbi. Oya cyangwa miliyoni zirenga. Ingo ni miliyoni 3. Kandi twebwe tayo ya menage nini muri Central Africa ingo ntibijya no kuri miliyoni 2. None iyo mvuze ko abantu bagaburira, iyo mvuze rero kugaburira abantu simvuga kugaburira abo bantu miliyoni enye, baragaburira ingo zitajya no kuri miliyoni 2. Oyeje 480. Ni ibihugu kandi bigaragaza ko byaringanije imbyaro ariko binafite n'ubuso ariko oya ntabwo byaringanije. Ntabwo nakubwiye ko Abafaransa bagaburira ibituma bo bashaka kubyara bo babishaka ariko ntibikunda. Uhagiye ntubona usotse muri karitsiye saa sita hamwe twebwe ushobora gusohoka ukagira ikibazo cyangwa uca kubera abana mu muhanda
Brazzaville gisinye mbona umwana mu muhanda, Centrafrique sinye mbona umwana mu muhanda. Nta ibihugu bitagira abana. Abantu hari aba generation ntoya ntazo ntaki numva Occident cyo kintu cya mbere ikibazo ifite nuko abanyafrika babyara, ariko noneho ibyo si byo bivuze. Macron yigeze kuvuga, Macron sikera no sinibuka umwaka sinabyitayeho cyane uko nanzi ko ariyo wose ariko bameze, ati ikibazo cy'abanyafrika tumuntu arabyara abana 8. Macron discours ayitena, ariko nagize Imana bene abo baramusubiriza bavuga ati Macron ni isanzwe ati ko nawe ntiyabyaye. Bifite ingaruka kuba ibyo bihugu, hari ibihugu byinshi bya Afurika bishobora kuba byarakorewe, niba twanabyita ko ari n'ubugome bwo kutakomeza uburumbuke, bifite ingaruka cyane cyane ku ni si byose biriya bavuga ngo Napoli biriya se ni twebwe bagashyiramo yuko mufite ikibazo ko muri ko murabyara, bamwe mukabyishyiramo ko bakabazana imiti y'ubuntu, bakazana aba specialist mukabifata bityo bakabatera amahormone kugira ngo ibi ni fecondation. Ayo mahormone ntabwo ari ayubusa, kiriya kintu orifice y'umubiri w'umumama ntabwo kiba kigatuma kiramwonona. Ni ibintu twagombye kurwanya. Byagenda gute kugira Afurika ihangane n'ibyorezo bizanwa n'abo bazungu? Ni independence nakubwiye, ni independence. Afurika si niyobora, ni ukwiyobora. Iyo utiyobora ntacyo ushobora. Niba hino nkubwiye ntabwo uzajya muri Burkina Faso, ntabwo uzajya muri Ethiopia, ntabwo uzajya muri Niger. Ariko ubyibuke nuko umwaka bigeze kuzana muri Nigeria, bigeze kugira inkingo zibuza abana kumenya ubwenge mu ishuri. Bagira test muri Nigeria, hanyuma ibyo ni abapolitisiye, ariko abashakashatsi bazishatse ntibabaye. Mu bashakashatsi bazishatse bavamo umugore arasakuza ati ibyo bintu mukora ni ibyaha bikomeye, muradukoresha ibyaha. Ati yongeye kubivuga publiquement, ati ntabwo twabyemera ko tuzajya dugira ubushakashatsi bwo kujya kwica abantu. Barabihagarika, babaha ngo na indemnisation, ariko gahunda yo kuvaccina abana bose muri Afurika bakajya bavuga. Ahubwo ikintangaza abanyafurika ntabyo bavuga, ntabyo bamenya. Sinzi turi discuter twenyine, nkanjye mvuze byo ntawe nyumva. Ubundi abanyafurika abayobozi bagombye gusakuza bose, ariko nk'ibi ya Nigeria byantangaje, byavuzwe n'abashakashatsi gusa n'abajeopolitiki gusa. Niyo yumva umuyobozi uvuga Nigeria bayihaye amafaranga iraceceka. Kubera icyo abayobozi batabivuzeho, navuga gute se yasheje mu mirena we aho usanga ari na pu, usanga yanayemereye teteke. Ariko muri Nigeria ntabwo umuyobozi ari yemeye, bagira corruption, bakumbura na minisitiri wa sante akabemerera atanarebye atanaverifiye. Ubundi nta vaccine yagombye kwemera utabanje kwiverifiya. Na vaccine ya covid ntitwa no kwemera, kuko vaccine kugira ngo ujye ujye mu bantu igomba kuba imaze imyaka 10 bayite ku mugabo, ku mugore igomba kuba imaze imyaka 20. Ariko no ikindi indwara bakoze, indwara izana n'urukingo. Ibyo ngo bishoboka, muri pratique ntibishoboka. Virusi iradutse ati urukingo ruhari, ibyo se bishoboka. Ibyo ntibaramenyana natire babayize ko no bayikoze niyo virusi, ariko no kumva izanye n'urukingo nta sanse ifite. Ariko twavuga se ko imiti yose cyangwa inkunga zigendanye n'ubuzima zose abazungu bohereza muri Afurika ari ikibazo, cyangwa ari n'imiti ikenewe? Nta ikenewe n'imwe, gusa tugira Imana ubu ngubu kubera ntibafite capacity yo kugira imiti ihagije. Ubu tugira Imana, hari ya Chine ni ya Inde, izo Mana tugira, ariko abazungu yose rapfuye. Ariko si yose mwiza muri Afurika, kuko wibuke yuko na ziriya vaccine za covid hari itariyemeye kujya iwabo, igomba kuza muri Afurika. Hari niyo twumvaga ngo iri nakomeye kurenza indi za abantu baterwaga urukingo rwa Pfizer, bumvaga bari hejuru kurenza ba AstraZeneca, nabyo ngo byose byari bipfuye, byose byari bipfuye.
musaba iki cyane zagize n'ingaruka twagize imana covid iwabo none izo ngingo ntabwo zigira ingaruka ku banyafurika gusa cyane abanyafurika twe tugira imana tuba dukomeye kubafunga iwabo zateye ibibazo cyane mu Burayi batari biteze ntabyo bari biteze isaze ngo bafite ubwenge bubi ku buryo babona ko buriya hari ikintu buriya abanyafurika bafite immunity idasanzwe ntubona ziriya vaccine baha abana ziriya vaccine yabo umwana atazibonye ntanakura ariko muri Afurika umwana arakura atabaye vaccine nanjye nta vaccine yigeze mfata ndi umwana kuko mama icyo kintu cya mbere yangaga bajya kutuvaccine ku ishuri yaransibyaga ati vaccine ati warayonse mu mashereka yanjye kuko ari amezi abiri umwana yonka arimo izo antikoro zose ariko ntabwo byakuraho ko umwana ahabwa urukingo kwa muganga ntabwo nahawe ndashiki nta mwana w'iwacu yigeze cyane cyane mama nibyo yarwanyeho cyane nta n'umwe uretse imfura y'iwacu kandi nta n'umwe wapfuye nta n'umwe ni ingingo ntikeza ntabwo niko ndabakumvika ngo bareke kuvagisinisha abana babo no ndababwira uko mbizi si ngombwa ngo babyemere ibyo mvuga rwose mbabarire ndavagisinisha abana babo ariko ndashaka kubabwira ubugome bw'abazungu none cyane cyane wenda nk'abakibyiruka urubyiruko wenda tunagana ku musozo mubona rwakora iki rwakumva gute ko mukunda kuvuga ko mu biganiro byose tuganiramo urubyiruko nirwo ubu noneho rushobora kugira icyo rwahindura kuri ibyo bigendanye n'ibyorezo tuzanira si ibyorezo gusa n'ibitari bizaza igihe cyose Afurika idafite independence nakubwiye ko Afurika si y'abanyafurika nyirayo rero akoramo ibyo ashaka ubwo ntacyo twabikoraho kubera iki bizahinduka nakubwiye ibihugu bimaze kubihindura ariko mukunda kuvuga ngo bizahinduka ni mu kwa mbere ni mu myaka 5 10 ni 20 nakubwiye tumaranye imyaka 585 sibyo ubu turiko turabona ibintu tugeze tubona iyo abakera ntabwo ayesi biriho na Ethiopia icyo gihugu cyonyine cyashoboye kurwanya abakoloni kirabatsinda ariko warabonye ukuntu bakibasiye cyane ariko ntibagishoboye urumva rero birashoboka byose ayesi uyu munsi Mali barabaye nka Libya na Niger ntiyari kubaho na Burkina Faso ntiyari kubaho ariko biri urumva rero birashoboka byose igihe covid yari ikabije umurego ibihugu bya Afurika abaperezida bagahura benshi bakunze guhuriza ku kintu cyo kuvuga ngo ubake inganda zikora imiti muri Afurika nabyo ntacyo bivuze izo nganda zubakwaga nande zubakwaga n'abazungu ntabwo ujya kubaka uruganda ugomba kubakirwa n'abazungu bazanamo imbuto nabi kandi iyo covid bayubakira uruganda covid se ko ari covid muri laboratoire none se yahagaritswe n'iki covid yahagaritswe n'iki ntabwo yibuka n'urukingo covid harakingiye baravuga ati ikintu gihugu abantu kurwara covid no yahagaritswe n'intambara ya Ukraine ahubwo se ntimubona iyo ntiyari indwara intambara iteranije covid firi ubundi bariteganya kuzana urukingo rwa 4 intambara iteranije covid ijya ku ruhande abantu barabyibuka neza ari bwo bavugaga ngo ni urwo gushimangira none se rwarabaye rwahagaritswe n'iki intambara iteranije ubwo twategereje Afurika zigenga ko ibi byose bizarangira buriya iyo tugira independence na ziriya nkingo za covid ntitwari kuzira kandi tugiye icyo tuzi kuko hari ibihugu bitazifashe igihe covid yariho yesi nari mu Rwanda nari muri Centrafrique ntabwo niba mbona mu Centrafrique ufata urukingo nta none niba mbona wambara agapfukamunwa akagura ku kibuga ko iriya covid yari izishira ufite agapfukamunwa kamwe nako atakunaguze ngiye kuva ino
umujournaliste witwa Karija baje iwanjye ahata agapfukamunwa ndagatora niko najyanye Centre Afrique ndanakagaruka nakambaraga gutya ngiye kujya mu ndege nkakambara ngashyiramo kunamara kugira mu ndege ngakuraho muri Centre Afrique nta muntu wambaraga agapfukamunwa ugasanga n'ahandi hose nuko bameze ubu ntawe kambaraga kandi nahendaga nta n'uwari kukagura kandi ntabwo kaguraga nk'ibihumbi 3 by'amanyarwanda ntabwo twakwemeza kandi ko ari naho bapfuye benshi cyane ntabwo nigeze mbona nimba ariko peut-être Centre Afrique igihugu cy'amashyamba ashobora kuba afite umwuka mwiza simbizi Dr. dusoza mwabwira iki abanyafurika muri rusange ubu abanyafurika bamenye ko badafite ibihugu kandi bamenye ko nta cyiza na kimwe kizava muri Occident kiza muri Afurika projet bafite si yo kugira neza Afurika projet bafite kuri Afurika no kuri nubona kuri barasa proche nicyo kimwe no kuri Afurika nta rukundo rero ntibishoboka nta muntu wawukunda ngo kugira umucakara nta muntu wawukunda ngo ukoroni nta muntu wawukunda ngo kugemera ibyorezo nta muntu wawukunda ngo yice n'ubuhinzi bwawe akubuze no guhinga azane ibintu ngo bishe hybride bikorwa na Bill Gates akubuze guhinga iby'iwawe n'ibituburana ntabwo mubyemera ko ari ibyo kwihaza bitumara iki ko muri porogaramu bavuga ko ari ibyo kwihaza cyane cyane ku mirire mwarahaze se ariko ye ndi umugoronome biriya ubona biriya ishyimbo by'ibituburano ntuzabona variyete y'igishyimbo kizamara imyaka 2 nk'ubu ndangiza kwiga hari igishyimbo bita karima nagiye kurangiza tumaze kugira amavariyete nk'ane ubu ngubu sinamenya naho bigeze byose nabyo ubwo bifite ingaruka rero cyane no ku buzima no ku oya amayibride n'amayibride ntona kize kwiza ibitoki nanjye cyo jana nk'imuro shesha agricole kize kuzana igitoki bita fiya none ubu kiri mu Rwanda kiri mu bigo uzari ubona cyaramaze iki gitanga umusaruro ariko ngo oya ariko ndi umugoronome ndabikora ni nanjye nacyo gifite cyane ubundi igitoki nuba sabukuru yarahinga igitoki yarabisanzwe fiya itanga umusaruro wa mbere wa kabiri ku mwaka wa 3 izana iki ishobora gukora igitoki $140 ubwa mbere ku mwaka wa 3 bizera $10 none higereho n'umuyaga uhirika kubera ari nto hybride ibyo tuzajya n'umwanya wo kwiganiraho cyane cyane ni noneho n'icyakorwa kugira ngo Afurika yihaze ku ibiribwa ariko nanone byayo ibyo bidafite ibibazo nk'ibyo turi kuganiraho. Dr. Rusa Bagirishya mureke tubashimire cyane kuri iki kiganiro kandi n'abantu benshi bagenda batanga ibitekerezo bitandukanye bazakomeza kugenda bababaza n'ibyo bifuza gusobanukirwa. Mureke tubashimire mwakoze namwe.